o le au ngani ale Minister o tupe. Po le sui Minister fo i o leo lo tūlai mai. Ia fua atu le maota le nei. E tātou whamaite i mea le lei. E ala i whainga whaavae matu la fono e si tia i le malupuipuia. Ai maise ele le nofo fi le mua o tātou tangata. Mai tā ua ai le tātou ngā lulue patas. Ia, malia whenua le lau whionga te mai tai mistalo e whau la vea mai la whionga tai tai o le ma oilis tai tai li tuangai. Se me whasa. Ia, o le me fia whasa. Ia, saunoi. O le tula ia tu whasa o le na saunua ngā le te mai tai Minister o tupe. E le ngangana. O le ngangana Samoa. Wa tere tausanga o vivesi ai i al tātou atunu. Na o i Amerika, e mana o whaatuai le ngangana o i Amerika Samoa. La tau na una ia le ngangana Samoa. O i Australia. La tau umai na mumusu e fiai. Ia le malo Samoa e wala. E le vaenga le onga Ministry of Education. Ina ua toi te liu mai. Wale ai se mea mawhai. On tāu sanga mai lola e le malo. A wai te tau ona iai se malo. E na te au ninga le ngana. Le malo wa tuto tas. O le lana o mai ai lea le tula fono. Ma pasia lo i atu il Palemene le nei. Ea le Commission ngana Samoa. Le lana fatuai le Commission ngana Samoa. Ma lato ngā ruenga mua o le tāpena o se tusitelea lom si filoi. E tu uma iai upu Samoa mo. Ma winga loloto. Le lana o matawina po ua uma ela tu ngā ruenga o le lua e tau sanga taluai. Aina aluatu e le mauta nei le tulafono. Lau whionga le whongaftalai. O te fisili atu i ate oe. Ua mawala sautusi. E le so tosi al whongaftalai. Lau whionga te tai o i tuamai. Le ai o le melea. O le ua maua lo finangalo. Ma le mai lo finangalo e o le la whai atu so soania no fōr tūlanga lea. Le la so soania tula e mta upule. O le ala, ia ma le Au mai ni kopi uma. Ma le mai alo. Ma le mai lo finangalo. Ma le a whenua lo finangalo tai tai o le tuangai. Si aua foi tau te ngau tā o le whasoso atu le whongaftalai tātou whono. O le tūlanga lewa e sau noa ia e winga le ngangana. I le ngangana lau tele ma le vaenga nao o ia le avenga le ngangana sa mo i fafu. I ese mamaua ma le whaongaina mai le Minister o le ngangana le iai. O le ngangana le sau noa ia whionga le tamaika i Minister. O le ngangana masoa o whaonga i vaenga na vaia. I ese mai la le tūlanga le tamari i anga o tātou ngangana sa mo le te sau noa. Le alawa na whaile komite ilo ina le ngangana. I o ngā winga lasi o upu taitasi. O le i tūle leile na. A le tūle sau noa i e la whionga le tamaita i Minister. O le ngangana foi lele o le watangi ai. Le whaalo alo. Pei foi o le te talo mai. E amata atu nei il Palemene nei. O le se senga na omta upu i e lua te na e sau noa i se me fia whasa. O i o lea. Tula mai lau whionga sui Palemene. O le o mai tau atu. Whionga se i. Whamolea. Se i o matulala o. Le tau mwhai atu. O le tulanga foi lea. E so sani a tatou uma. O le whai uma whai una tatou. Ia, ma le mai lau whionga i le tai o le tuangai. Ia. Se tu atu le sui Palemene. Ia langa lewa umana fola lau fola sanga. Lewa umau atu. Pe anu whama mlamatu. Ese me i e lua. Tula me lau whionga sui Palemene. Lau whionga e leo toi mamau umar tātou ngā luenga le nei aso. A masalo se si lema tā upu langa e alofa i le whionga sui whaipule.
lea ua tuua le tatou mafutaga lenei aso au so matou lea naunau taiga e fainia ia me se le aoga laga o le mea matauputonua lea le sa lagalaga aiso vaivai lenā aso i saunoaga fioga i sui faipule le ia se Samoa e le pele ia i tatou le tatou gagana ae maise le vā fealoloa le vā matua faafene maise le vā ma le aufaigaluega a le atua peitaʻi o lou tatou maitauina pea o loo amata i sui faipule le mauta tulou le mauta o Samoa tulaga lea le foi lau maitauina o lenei tulafiafi pei e tulaʻi mai e tataʻi ese le saunoaga mamalu o le feoga i le tamaitai minista ao loa agaga e tau aputiputisi o tatou atunuu ua masofasofa i le gagana e tautala foi a ma le ava ono ua iai e mafatia ai i foga le malo ma le tulafona ono nei vaega ao le tatalo faatau aunau lea le faiga malo ai ai se lelei le tatou gagana na tatou gagana pea ona taumafai atu i le lapaeaiga io le Palemene o Samoa o le fono maualuga o Samoa ena saʻili le toto o tamaaiga mai tumālō aisa ina ia saʻoloto si o tatou atunuu uā nei mataano tatou vaia tafasia e fasia mai fea ona le mauta lenei upu anei e le galo tulou o te leo fai atu i tangata o loo fai atu ia mio oe upu e lafo i lau fai galuega le atua alofa le atua e faavae e isi o tatou atunuu na ona matou faapena atu lau feoga le fogatalai talo ma le agaga faaloalo e leo toe mamao e taunuuga o le faamoemoe le Palemene i lenei amataga o le paeaiga atu sa matou tualalo se tau tuaga alo ma fanau ai mai ina ia tumau le mamalu o le Palemene ia tagia le alofa o le atua ia Samoa e ala i galuega le Palemene lenei o le agaga e tumu le faaloalo o feoga fogatalai feoga fogatalai o ka kulai a koe se me fi fasa malo fafta ia o le ase me finga le o le umana avatu sosoani al malo ele me sianga o anga ia koe o i winga la a fai o le tulaga lena o a uleska ka le pikusiri o ngā fia le ala leska ka le pikusiri o ngā fia malia lo finangalo le tai o tuanga malia lo finangalo le tulaga lena le no tulai tuai sa o ka le ala o fioga malia lo finangalo on sai mai le sui o faleata se tau avatu sosoani no for tulaga lea la tatou se ese tu sai o folosanga tu ina mai le afionga tamaitai minsta e ona mamalama le vaenga lea la ngala fa fonga le tunu le foi o fatino o tiute o fonga fitalai le tula o sola maritai awa ma fua ma ngana tono o Palemene nei mai le alo ai el fonga fitalai le o ta o tua le vaenga lea sei sila tangata e toi whapea sona winga le Palemene ia o lea o whai atu so sone fonga fitalai e matua vava mamawa ngana le te sau noa ia i tusi pasi ma vaenga wa avel ngana Samoa ilo i fafu lau o fionga le teitai o le tuangai o le ngana le au mai le fionga le minsta o le ngana fau le o whao ngā se wa avea ma au penga e tai ai le vatangata ma le ngana maso au tele fefeta u le upu lea langa le whafonga Samoa a ola na si le ngana lea ia ua peia le tau alunga o manua o le atunu ne o Samoa e whaavaya mea umalana tu malanga ana whaakerisiana a le mai tau atu i whafo atu o le Palemene nei ia ua si i atu langa whapena o le se vātau sima se vātapuia o le se senga nao mea i e lua la wafionga taitai o le tuangai a o lo tau fesilingia pe ien tusi pasi o sus fono se o le tusi pasi ala tō ngana Samoa lo whaalolongia fionga fogatalai ia la wafionga i le tulanga o le wa matu so te lo tala noa in tu spas a fai ke le karia ia mato fa la e so ba ko
Le ai, malia lau Lau e afionga. so male mai ga nei. Malia lau afionga tai le tuangai langa lena e sa unoa ngai o minista po o mawala se tusi le ngana lea. O se ia malia lau afionga. Malia lau afionga se tulai mai sui Parliamentary. Aftai. Ia, lau afionga fong telai. Ia tunu al Pasifika sa o atu e tatu. Au whai ngā ruenga tofia le tua. Tā lai atu tala le lei. O le tasi o ia tunu. I le io a se malama isi vaenga. Au lo lātou tāu fio fi mamau. I o lātou tali tonunga whanu pō. Whanu pō. Ai afua mai ina ua whapeane. O le vāta puia I le vāla lata. Lau whionga, me le tatu wa aia pēia sō. Wa velu tātou whālo alu, ai ui mai te apolo. Whātu mawina I pēi tātou, I le melea whāpongi sā. Ma nino I o saunanga rei tai o le tuangai. Ma nino a pēi ai, te tai ese. Saunanga le whionga, min staa. Ai se ai te tai e se ai. Ina ia wha wau pēa le ngā kuenga o lātu whaia. On sai mai lau whionga te tai le tuangai se E mo tai se o ia le le fa pua sai mai lau le whionga te tai le tuangai se sai pua O lātu whaia. ma lie lo finangalo. O lea lava e whaatangata matuatu tātou whono whai matuatu. Se I tari le mālo tua inga lena tuatu. Le foi sau noa o loa fia. Pea ia se tala. Au nei. Marka peneta. Whainga ia o porkiki o asola, whaasuta sanga. Au whionga whaalua nei, sau noa le whionga te tairu tuanga. Toi titi au whaiat. Teu ar whatu. Teu ar whatu. Au tua atur sau noanga lena. Ia whai mai au te tanga whaitaulan tusi. Sa au whaitau. O te muso e o iai lau tala I melea. Au le te talo whatau anau, le nei paia inga fou. Ma natu le paia inga o tuanai. Ma natu le paia inga o tuanai. E le iu le tapua inga Samoa. Le paia inga o tuanai. Au le atu nu e whawai I le tua. O lo nofo te talo, le au whai ngā ruenga le tua. A wā whaifo lau whionga, ma le Palemene. Le ala lea na ona mātou, whātau tau le mau. Whiongae, whaipule. Le tai o le tuangai. O le mātou te talo lea. A wia tātou te te paitua. Oi. Seu sila ia Samoa lo tāpua. E mai se ai. Alo ma whanau le lumana. E nei vai tau e o mai ai le so lo tau ma whai le au whai ngā ruenga le malo. Ai sao, sau noanga nei. Sau noanga nei, whai mai mātou te vai. I le toi mana te talo. Ai tu malo. Ma la whai ngā ruenga le tua. Nānu matu whapenatu. Anu matu whapenatu. Pei anu tau whai atu lo pongi sā pea isi vaenga. O le Pasifika isea. Sau mai il te apolo. Le atu nu e whawai le atua. Ia manino le sila whaalea nganga. I meo lo tutupu. So ne atu le lau whionga whongtalai. Malo whaftai. Whionga whongtalai. O te manatu foi maari lia sui o lo tutulai mai, se e watu se soani anu whoal vaenga lea. La ngā tātou toso lola au wherwhele, o toso I mal tātou ngā ruenga. Ua manatu le whongtalai, o la whaangata ilim tā upu lea. O lo whaafonga mai Samoa ma whait whaamasino ngā Samoa. Ai peo no whai atu. Lei se anganga tātou te toso le whono mai lei foi se anganga whapea tātou te toso I se meo manao I ai pe whina ngalo I se sui.
pa wale o le fia fa malama o tulanga o le o e le tali al malo a le nganga o le o le minsta o le na sa no ai o le ngangana o fa o ngase se ele ngata o le asosana o na moli mawina a o winga ma le fa o ngai no le ngangana le o tato o le atunu kersiano le amio kersiano le ngangana mai si vaenga uma pele tau fa mtalai na tu fong mtalai o le melia o fa ngata mta upule winga le vaenga le ala tu le vano ia le sui falata e si me ese mai for sanga fong mtalai le wa o fionga o tele anga in ta upule au te anga il mele sa sa no mai min sta tupe a le wo sta ia lo finangalo o le ase vaenga o le me finangalo ia fa malama pe fi fasa ile tulanga o le mele sa fi ma wa tu le tau al sa no anga min sta tupe ia au te wat foi vai malu po nga wa pe on silfia o le pe am vai tangu tu nei o malai to afile mu wa malai o le file mu malai o lai foi pangta le foi le o te fai tete ia o le tatu te nei fa mo to afile mu wa ia tatu territorio da vai ia o ngal tu spa ia pe ona sa no ai lo sunga le a lo fionga le on talai ia te fangwa le i te mulu sai na wa angi matang ta tu fa mo fo te mi le mo tonu ai ya mai fina ngalo le ali ai pe ya ngai la fam talanga no ta u al sa no nga ale fionga al min sta tu pe ona sa o ya la ta la ngal va ngal ile ta u le va ta puia ma le va fa la roi ma le tatu va no fo mo tol Parliamentary a me se la vaenga le sa sa no el min sta tu pe sa ole na o tele mo le po la sa ile ele ngate to no Parliament al va tua o i tono fi anga manu wale lo tu pulanga tua o i tanata wa vel fi le mta o pulea a o so di el va ta pu el va no mala fanga a me se le tu le se fia se mea faile la sa o mto amatu ya se fanga le tu o tele fia me le pe sa no le fonga mista e te tau te sila ya le official le tau na faile le se mea ina ya tu langa le ya a wale a vere na le mele a vele anga ina le ngol tatu tu wa o tapo ingala va ya Samoa na sila fia e mata no fom tapo ingungu al mele ya eu sa wa bia matai le matonu se wa la tala tele wala tupu se vives le pole sa ona ole ai se tua oio pe ole mena la ino tu watu te le tu watu stu langa foi le ia a tu watu lango ina ia sila al malo o sila le official lo pe tala fe ngai nei mea fai tu tonu lo fanua o tatu tunu ke visiano o ala mena tu tu ele o fionga fo talai faftai mo lav no faftai lo fionga mi statu faftai ia se sila la man na yo sa no anga tima sa no anga po wai ia tupulanga o tatu atu no mal fa fonga mai Samoa fa malo sa no fa tamari la tu le avano e fa wa sa no anga la fionga li tamai tai minsta faftai la fionga le fong fetalai Manatua e tele ai pe senga ai matua i le o a salauta tonu tai o nisi o vaenga sa o iai sau noanga sui mamalo le tātou Palemene sa fesilingia nisi vaenga i le pau o le inflation rate i le tasi ma le 8% le tausanga whaaltupe lua o lua wha, lua o lua lima. Ai o loo tau ngata, still expensive. Ai pea nisi o loa, pea o le pusa moa, o ia maisi o loa wha pea. Ai o tele itali atu le fesili sa whaatu ina mai. E au lava ona wha manino le ese esenga, o le fua wha atatau o tau o loa, ma au nanga. Po le inflation rate, ma le tau o le soifuanga, po le cost of living. E feso o tai vaenga nei e lua. Ai le tutusa. O le inflation rate la wa fionga le fonga fetalai. O le fua lea i loa ai le sawa, po le televado le si itia o tau o loa. I to tonu le atunu.
Ai e le fuaina ai po o alu i lunga po o alu i lalo tau o loa, actual prices. E fuaina le inflation rate le fesuia inga o tau o loa, ma au nanga whaatino, e se lau ono sfutolu ia o loa, later tonal consumer price index, po le CPI basket. O nei o loa ma au nanga le CPI basket, sa wha mauina i le mai ai, o le Household and Income Expenditure Survey po le HICE, e whaonga e tangata lau tele i aso taitas, e peo mea aitau mafa, o pili o ele tise, o mō li maisi, ma o loo wha mauina matu whatasia, le tatou ofisa o numera wha mauina, po le Samoa Bureau of Stats. A mawalunga la le inflation rate, o lona winga, wa sawa, pe ua tele vabe le si itia o tau o loa. A mawalalo le inflation rate, o lona winga, wa tele ngese le si itia o tau o loa. Tau o soifuanga po le cost of living. O le tau o soifuanga, o le au whainga leo tupe whaalu te tongi ai o loa ma au nanga. E whaonga ia so uma e peo mea tau mafa. O pāsese o whewa inga i ta avale mawaa. O mana onga tau soifua malo loina, whaapea to tongi o le tise ma le vai maisi. A si tia la le tau o loa ma au nanga, wa ta ua ilunga, o lona winga, wa tau ngata fo i le tau o soifuanga. A wae si tia fo i tupe, e mana o mia i le tau siaina ma le whaatu mauina, o le ola manuia le lei, ia pole nau ta inga, e maintain le lifestyle. O se whata i ta inga. A whai on tupe whaalua le a inga i o loa tau mafa le tau sanga wa tuana i le lua olua whai, lima se lau le masina. Aia o mai le tau sanga nei o si itia le lima se lau lima sefulu le masina, o lona winga, e se fulu pasene wa tau ngatai, po wa si itia ai le tau o loa tau mafa. O lona winga wa si itia le tau o le soifuanga. Ai a whai e tolu pasene na si itia ai le inflation rate e tau sanga le nei, pe a whaatu sa atu i tau sanga lua olua wha, o lona winga, sa si itia tau o loa i le tolu pasene. Ai pe tai, o le tau o loa tau mafa lea si itia mawalunga atu i le se fulu pasene, na i lo le inflation rate e tolu pasene. O lona winga, o le tau o le soifuanga, mo lou ainga, wa mawalunga atu lona si itia. O le fesili, ai se awa tele vave ai le si itia o tau o loa, na i lo le inflation. Mua, o le supply ma le demand. A tele tama le mana onga mo se o loa e pei o le pusamoa ta ngā raisa ni ani maisi o loa whaapea. E wala i titi le supply, e si itia mawalunga le tau o loa. E mafua fo i le la i titi o le uti o supply, ona o le tuai mai o va o loa. Lona lua, o le tau o suau. A alu ilunga le tau o suau, wa si itia fo i tau whelawa inga o loa wha whale mai Samoa. Ma alu ai fo i lunga tau o loa, ai mai se lava i mea tau mafa, mai si o loa mai fafo. Ma le lona tolu, wa afianga o mala wha natura, i mea toto ai mai se fua wha ele leanga. E afia i le supply o mea tau mafa le market, ma alu ai lunga le tau o fua o wha ele leanga. Laua fionga i le fonga fetalai masui o sifono, o se wha amala malamanga atu leo le fesota inga, o le inflation rates ma le cost of living, le e ala ai na si itia mawalunga pea le tau o nisi o loa, ai o lo pa u pea le tatou inflation. Ma o se laua fionga i le fonga fetalai. Ia, marie mai lau fionga le tamaita i ministari le ifule se i faisina olo o tulai mai le sui o whale ate tolu. Tātai se me fia sau no iai. Mamlama lau fionga i tonu lea. Tātai mo le tamu whai o le manga le fionga i le tamaita i ministari. O me tā ua le maua mai tonu al ministari me le no tamu whai atu wai. A pa u le inflation. E tau eni pa u le tau le soifuanga. O me e o whaatasi ia. Le vesili la ne o vesili ai. Pe fa fe ona pa u le inflation pa u maulalo le fo maul tastes mal 20%. A o mtua ma o lunga le tau soifuanga. Le la sa tan fa mai le ta to te lo cost of living ele mo CPI basket of goods. E tu e tone puleata to ia me tu e ton. E puleala tu no ia me tu e ton ia on fa ile le tau fo le. Ale la tu mana e fa ma lama mai. E na ima malama ma toni. Po fa fe ona so tai
le pa'u o le tau o le alu lalo le inflation mau lalo tele ma le tau maualuga o iai le tau soifoaga pea na tatalanomo mo le supply le ua tono le saunoga gai le kaimiga kau upset aiga faaletonu o le supply le kaimi le covid a le kaimigi o le koe normalize mea o le koe kele le kagalaisa ma Samoa ma tulaga faapena ma o le foi magigo o laga le ua o le kausoaʻu meaga le magigo o le fiscal strategy le gasago mai laufioga amai i o le pa'u imported goods pa'u kausoaʻu le mai kogo lau le lauga le aukau lega mai le fiscal strategy pa'u mai lalo mea ia mai fafo e le ofesootaʻi la le political statement o i le aho le saunoaga le mai kalalukupe ma le fiscal strategy ma le tau o le soifoaga e le ofesootaʻi mea ia e lua e tatau ona fai ese fuafuaga ma se fo o le tala hoi le faapea ua aluluga le GDP ioe e aluluga le nominal GDP ae ke lē le vā ma le real GDP o le taimi muamua lenei koe ki pilioga ova le pilioga le vā o le nominal GDP ma le real GDP e gai loa ai e alaga aluluga le GDP le kamaoaiga laukele le pugu ua kele ua aluluga le kausoifoaga o ke lē le supply o ke lē le faatau e tagata tupe ana ona ua mau mo tele le tausoifoaga ma inflate le kiki ai luga le ke lē o le nominal GDP ae lē o le real GDP ae sama pau le vaega le kiki ala ofioga le simamlama ai luusui o le fesootaʻiga o le tamafai fesootaʻi le tau le paʻu ma ua lalo o le inflation ia ma le tausoifoaga ma le ua saunoa manino a e o faakasi me lua ma le faalalolava lo ofioga le fonotalai ia o lo tulaʻi mai le fauilavea mai fasale le agatolu ia sei tulaʻi mai Pastai, mo le avanoa, mo le whasawina o Tenero Mingstan, na le hui sa whea ele. se me fi fasao po se me Me fi mamlama. ia saunoa Launga ne tu malo, tu langa leo le tau se fuanga. Pastai lo sa no manino le fionga le Mingstan. Tu langa i oloa i se lau ono suma tolu le e fua i ai le televavi. Po le speed o le tato inflation rate. O le sotuanga le sa, o le foi lau mai mafu angai mafu ai ona tu sape pa ui lalo le wa le tu mai te watu le lu olo tolu elo fa le sa suma 2% inflation rate o le average le mai te watu le poti le sa tu na mai ta tu officer tolu 12% ale mai te watu le sa le 1.8 fa fai ona manga ya tu langa wa le e manino ona le fuaina la o lo ia se la wona suma tolu lo fa pena na fua ele inflation rate o le fatuanga le sa tu na tu nei tu malo walela o mai mafuanga e mafuai ona tangata pe iso loa o le fa pe mai lifestyle tu langa le tau suau e ma o le lui tau lava le e mau e Samoa ona le latu geographical location tu langa le isolate mai nga le lo ia tu langa o logistic po fe malanga ia ba asinga nai mana ia le tamtalanga na e pa wale fatuanga le sa watu tu el matu tu malo o loa ia tatu te tua ia souma pu Samoa o loa tu ai sai mai fafo suka masima tu na pena lena te talo atu ile malo pe ese la tu te vaanga ia that's the only way we can see it control ai masau lalo ia tau vaanga ia le me fai ia ia ona tau fetuna wala ngai o vaanga ia o le ma foi ona sa no mai le ma foi na ona tau ngata so fuanga tu sape sau lalo le inflation rate a per mele tan no to lo tan ta la va ta lo ia pe fai na fai si fui o lo ma san ye ta tu ti fata wa pe me fai ona fata ti ese ye la tu tiute me fa mama venga wale malo le atnu a le o mal malama le tu langa le na tan no mai ai I mafu anga e a le ona ese inflation rate ai ma o lunga pe ta o se fonga I la fa mal mama le fa mai nei lo fa ftai ia malo faftai o le mau atu na foa e matua a fo I vasanga le lei mai tutusa le finangalo fale atu tolu ma fasale le anga tolu e ui le vaenga le inflation ma le cost of living le mau atu le o te le saunanga tu atu le avanoe lo fionga le suipandia After lo fionga ia na se ufa mawina tulanga ia le o le me mana ia le saunanga le fionga ile me sui fai pulle o fasalenga numero 2 lo mama lama le fionga fai pulle
pe on sauno no foi le foi pulo faleta ia masalo me foi le sala ungai talwai le sa tali toi foi tu langa lo to ai tau soi fong ia me se foi inflation tu langa fa pena ia masalo pola ale tali va tu le fionga ile le ministau tu e fa au final non final e tati mai bueno se tatu pale me foi e mesmo fainga malo se pai engolu mana ia fa pelea langang fa no ya malo fa time salo le wa la fia war fa fitala ia si be fa sao ya le sa tasidem ta upsau tanoi ya le la sa tapuai se tadi le fia war minsta e tau fa tu le se be mo se no ala fia ya sa no ia lo fia ngal sui te ta yo ta pu le sa no ia to yo mo vai atu iam tau tonu foi le sa fe ele la uma nei tu malo o tu langa le le mai o se si tia o le tama inga se tu langa si ona le ia va ia tu tau lo ele o i foi la lo la tu mau o i si o lo la si pe nu a si sila si tu sila o le tano tu langa voi o lau tele o whinga wha vai lau tele o momo. Me ia tau tupe ma a fia tau o loa. O tele anga i tele le inflation ma tūlanga nā nai manino mal malama. A pāl me si la i le tūlanga leo le competition commission. Dei ai. O le competition commission. Wha vai laro tūla fono. O le mele tūpū whatatia asset price control board. Ai wha competition commission. O competition commission la ele fixing up e seti la tu tau loa e tu fau a pisinisi e tau vala tu na pau al bela tu foi le monitor competition e o nei foi ngi winga foi e tau mi ai competition al mele te si la vai le tu langa po le leo na monitor le commission le competition al mele tu pula o matau o pule alfa to lo e to na lo wole o yese monitor wole ai tawai ina ita fio fe ma be ese ye tu langa wole o ta mi ai alfa tawanga peila me wole lo ta no ma o fa tas ya la fa yo lo ya ta tu tau le la o ta tu ya o mo lunga tere tau lo ya fi ngalo vala to e o ta si tu lunga la si lunga tau la tolo yo le na tu langa na ai lo le lei ona monitor le commission there il tau lo bo fa si leva le to ya mo se li si vo le tau lo le o mai il price control board o tu langa si la i tu langa na o ba le si tu langa ia pe o le se senga vo mai te tute me tute lo tonge la fa lo si la te lo supermarket ia pe fa pena se va vai tu mele yai wa pule fa to lo to no lo ai lo ma lo si se va to va competition mai la wa tu langa na to na yai ya mela na sa we lo ma komisi le to e o ma te tu ma o e asi si la tu langa le ala o fio si la ne le va na fa tai mo le no ala o fio ma lo fa tai tu lai mai lo fio ngal sui pan mia ya le sa ta musu ai o tele me ia la ngai le ti le su mal malama na se vai ai le au sa no o le tulanga ia le pa u le inflation it doesn't mean o le o ko me ki ai le alu lalo le tau sui fong o no ese o le se ti o tau sui fong foi le tau mo lo na lo fio dipenda ta tu le import tele tatu fa lango I mea au mai fafo la le tom fai ia tatu million I to create le singa manufacturing ma le production I tono wal tatu to ma ainga lo fio si vai ainga lo fio io tu tongi tatu transfenga lo le foi si la mai wa matan si lunga I tatu minimum local wages ile tulanga le na e ma si me muri la fio tele si me ya me se foi taul el tisema sua vai ni vita I fa pena ia te musu ai talatu na me pe la nganga le na le paia o Palemene ma tu tau faiat o le foto a lima vai so lo fio ya o me le na ma tu angai mai e o lo to tu
tau fau ai silu mana imanuia lau fio Malo whaftairo whiunga sui Palemia, ia manatu le sui o whaleata. Ia le uwha pula le tali le malo, le utali e tuai, mai wha malulu atu fo le tali fo le malo, le tali muli le na. A le uao le malai o lo finangalo, wha pia fo le finangalo wha sale le angatolu. Ia manisi finangalo nga whalia. Ia o lea ua pia no whaiatu, ele i whausi alo mai se aso e tasi. A o tau whautuanga uma mawaenga na, o le uwha mawina uma le malo, Paulea, ia tato fusi le fau o malo pe ona fai atu. 5 tausanga lea la whaasanga tu e whaarele ia uma mea lea o tau sao no ma iai le taimini nei. Tu atu lewa noa lau whionga le minsta. Whaftai lau whionga le ponga whetalai le pso soani mai ngā luenga. E wo wha amawina matalia uma whautuanga wa tuina mai. Tātou se e atu le isi mata au pusala ngā mai e nisi o sui mando o tātou Palemene. Le li poti mo le suesuenga whaapitoa a whasue tusi po le forensic audit mo ati na el malo. Mo le silfia lau whionga i le fong whetalai ma le malo le Palemene. O le li poti mo le suesuenga whaapitoa whasue tusi na whaamai aina le masina o yuni lua olua 5. Ma tuina atu ai le kapeneta taluai mo le talanoa ina. Petai ele iai se fai unga le kapeneta taluai le lipoti. Ma le taimi le nei, mo le silafia lau whionga i le fonga whetalai. O lo ilo ma whaatalanoa ina nei lipoti. Ele komiti whaapitoa le kapeneta mo le tala le tupe. Ona tuina atu leo le pepa le kapeneta mo le toi whaatalanoa ina. Se taimi au iluma, ia ona tuina mai leo le lipoti le laulau a fono al Palemene. Se atu le nisi o fesili i le whaatinonga o le anawa tau o le malo. Lawa whionga i le fonga whetalai. Tali tono o le ana tali le sui Palemia. Whaapea fo ilo nei sui. E tusama le whaamalam la maina o le vaenga i le vaiasi taluai. Ena ona auto e fono whaapipi e whailo a atili le atulanga. O le watangia nisi o whaamaite le malo. O loo ngā tasi ma whainga whaavae ma tū la fono lo iai nei. I te tono le nei tala whaatatau au tū le tupe. E pei o le sitia o le pensione mo tangata mātutua, whaapea tupe so soani mo tangata iai a fianga tū mau le soifua. Ma le sitia o tupe so soani mo whala putonga so soani lau tele, ma le vaenga tū maoti o NGOs, my private sector. Ai o nisi o whamaite, ele o mawhai o nā ofia o nā mo'mianga, le toi loiloina o whainga whaavae matu la fono. Ma o le atu ina atu i te tono le ta iala fou, mo le lumana i manuia o Samoa, lua o lua ono, lua o lua fitu, le lua oto lua oto tasi, whaapea le tala whaatau au tua le tupe lua o lua fitu, ma isi tau sanga wha le tupe o lumana i atu. Mo sila fia lau whionga i le fonga whetalai ma sui malo le Palemene, e te tau lava o na wha mai a le leile whaatinonga o ngā luenga. Sa fuafua i lalo le ta iala mo lumana i manuia, lua o lua tasi, lua o lua, i le lua o lua 5, lua o lua ono. O nā ngā ia i lea e tā pena le ta iala fou, mai au fia ai malona whaatupeina, i tala o le tupe o lumana e. O whai ngā malo le lei nā e au o na mulmul ta ia. Lawa whionga i le fonga whetalai, o nisi o vaenga na whasilingia. O le whaasilinga o tupe alu i tupe maua, o le whaasilinga o tupe maua i tupe alu, deficit versus surplus. Lawa whionga i le fonga whetalai, e fia tuina atu se whaamatalanga le tūlanga le whaasilinga o tupe alu i tupe maua, o le whaasilinga o tupe maua i tupe alu. Le whaasilinga o tupe maua i tupe alu na whaamawina tau sanga wha tupe taluai. O loo atangi ai le whaatustusanga o tupe na whaalu, ma tupe na fuafua e whaalu. Le tapenanga lava le tala le tupe fuafua ina lava le whaasilinga o tupe alu i tupe maua. Ai o le whaamanga le tala le tupe, o whaamawina le whaasilinga o tupe maua i tupe alu surplus. E mafua le atulanga, ona o siitia tupe maua wao ina, pe a whaatusa i tupe maua sa fuafua ina. Whapea nisi o wanoa whai ngā luenga wa le mawhai o na whaatumuina. O ia tupe whaasili, o loo atangi ai le matai tuina le lei o le whaanga solonga o ngā luenga le malo. O le tūlanga le lei o le whaasilinga tupe maua i tupe alu.
O loo atangi ai le lei whaatinoina le puleaina ma le mataituina o Palemene le malo. Ma mau wai tupe whaopopo a wafuafuanga o le isi tausanga whaal tupe. Whapea foi na tuina atu mo tupe tewa le malo. A wale whaatupenga o nisi o ati nae. Whapea whaalawelawe whafuase. Whaatupeina o pitu su valu miliona tala. E peio na iai pesuia inga o tino i tupe le malo. E peio na la ngā mai e nisi o sui mamalu o le Palemene. Laua fionga i le fonga fetalai. E peio on taati ai le lua se lau 10 miliona tala al whaasilinga o tupe alu i tupe maua. O loo whaatupeina le se lau tolu 10 miliona tala e tupe so soani tu sao mo le tala o le tupe po le General Budget Support. Mai o tātou paanga mo ati nae. E au fia ai le tupe mo ati nae o Asia, pa le tupe o le lalolangi, ma le malo Australia ma New Zealand. O le Palemene o tutoe fitu su 4 miliona tala, e whaatupe mai i tupe teu o le malo, ma Palemene o ana teu ngā tupe, po common deposit. E le ai se fuafuanga e whaia se no ngā tupe mo le tausanga pa le tupe lua o lua 5 lua o lua ono, e whaatupe ina ai ni tupe pa u po le deficit. Mo le silafia, e le whaia se credit rating mo Samoa. E paulava vaenga o iloilonga o aita lafo e whaatinoina i tausanga taitasi, i le sosoani ale IMF ma le World Bank. O le tūlanga ngafatia ina o aita lafu, pe o le tātou Debt Sustainability Analysis. O lea iloilonga e maua ai whaai unga o tūlanga ngafatia ina, pe ma ale fo i le tūlanga o aita lafu, Risk of Debt Distress Rating. Le mai ai o iloilonga le IMF i lua o lua wha, ma tue wha mausali i tala noanga lua o lua 5, wa mauti noa ai o Samoa, wai le vaenga o le Moderate Risk of Debt Distress Rating. Pe ua wha le leia le tūlanga ngā whatia o ana i tālafu. Pe a wha atusa i le High Risk of Debt Distress Rating, lea sa iai Samoa, talu mai le tausanga lua o tasilima. O se tala le leilea mo Samoa, e atangi ai le ngafatia ina o na tutongi o ana ai tālafu, ai maise o le whafoina le lei o tala o tupe, malona tamau a inga. Laua fionga i le fonga fetalai, mo le silafia, toe whaamanino le Palemene mamalu, le whaatino ina o tātou wati nae, o loo so swani mai ai tātou paanga mo wati nae. E pei o na fsilingi ai e nisi o sui, le whaititia o tupe alu i ati nae, mai le se lau fitu su 10 miliona tala, i le lua olua 5, i le se lau tolu 5 miliona tala, i le lua olua 5 lua olua onu, whaapea manisi o sui mamalu. O le whaatino ina o tātou wati nae, o loo sosoani mai ei tātou paanga mo wati nae, e whaasol solo mai ta iono i le fitu tausanga, e whaatino ina ai. E whapea foi ona tuuina awa wai mai i tausanga taitasi e paanga nei se leni, e fuafua i lunga o whaatinonga e maumia, ma ngā whatia mai lea tausanga i lea tausanga. E tusa mali tolu 5 miliona tala, lea watu iti ai tupe, o loo fuafua e whaalu i ati nae, po development payments. Pea whaatusa i tausanga pali tupe lua olua 5 lua olua 5, e peo na tā ua i la unga le tau whaatau au tua le tupe, nisi o vaenga, ma ua whaalau tele atu, lea tali o na nisi o vaenga nei mua, ua mai a nisi o sosoan tupe a nisi o tātou paanga mo ati nae. Lea sa sosoani mai ai le malo i lana tali ngā malo, mo le fontanga whaaululunga malo le tau pulenga, po le chakom ia o ke topa lua olua wha. O le au whainga i 15 miliona tala, i le paketi lua olua 5 lua olua 5. Lua o nisi o atina e te tele, o wha mai al tausanga wha al tupe lua olua 5 lua olua 5, e au fia ai le Palemene o le Pasifika mo le tali atu i suinga le tau po le PrEP. O le poloketi mo le tapueina le swavai vai singano, sa mai ai a mati lua olua 5, mai le aise tupe whatatau mo le tausanga lua olua 5 lua olua 1. O le vai singano Catchment Project. Poloketi mo le sosoani il COVID-19 le soifua maloloina, sa whatupeina il whaltupe o lalangi, lea sa wha mai a ia aperila lua olua 5, mai le aise tupe fuafuaina mo le lua olua 5 lua olua 1.
O nisi fo yo atina e mpolkalame so swani fa mai e lua olua lima lua olua ono. E wa uma ona wha matu atoa mai le tupe mai pa anga i lua olua wha lua olua lima. E au fia ai polo keti mo le so swani mo vaenga tu risi. O loo whatupe ina e New Zealand. Samoa Tourism Recovery and Resilience Program. O te vai rupe ina le sau noanga la wafionga le tamai tai minister ta ngaruenga o tupe. Ta luai wa tato tulata mai fo tato malo longa masani ai. O te fasisilatu wa fatatia ese ta urmanga le fono awa fai tula fono mo lana malo longa le fiafi.